nanje nivyo natinya gufata umuntu mukundanye mu mezi abiri gusa bavuga ngo mutwaye mu amezi abiri ukwezi kumwe ukwezi ni kwari bwako ukacuvuga ngo mutwaye mu rugo uribaza nyuma yo kugusohoka inyuma y'amezi nk'atatu angahe ugasanga murahebanye batanga kubaza mwana tubona ubwa mbere twabonanye kwanza ubwa mbere ho ntiyambonye ahubwo ubwa kabiri ngiye tugiye guhura ntanamupropoza nibwo twabonanye iyindi rya kabiri yambonye tujana iwabo kandi wari wagarutse inama yambonye rimwe rya kabiri tujana iwabo imipaka yari yaruga oya imipaka ntiyari yuganye jewe iyo yabimbwira uko mu bisanzwe hari ibyo numva ko ari kanaderanje nyine bitari seri ubaza nabyemera byose wemeye nk'ibihe umuntu wabonye umuntu wabonye ashobora kuriha plug hagiwe nuko wavuga ngo warondeye go taxi ngo yajegeye hari undi yari kunyiruza moto canka akanyuruza ikinga okay nasho reka nikomeze kandi nagira nicyo bigutwara navyo nyene ntaco byari kuntwara reka nigumirize rero uzogende kuba yigise bakora bose bagira inama bakundana muri utwo duke nyene baba okay bo jewe pare wabo rero tunasoza pare wase batasha ubwa mbere kongeye kubasuza inshuti bakunzi ba GCM family aho muherereye yose ku isi Uwiteka Imana akomeza bishimire kandi akomeza yagure imirimo y'amaboko yanyu nimwe bacu rero nari mpamvu yo kutabifuriza ibyiza biva ku Uwiteka Imana n'ibisanzwe imbere yanyu ku makamera yanyu murahabona abasangwa inshuti zanyu abavandimwe ababanyi ababanyi n'umuturanyi murababona imbere yanyu murabona barasa neza ni umuryango uhamye ushima Uwiteka Imana rero tugarutse muri session yabo y'ikiganiro mwigeze kubona tubabwira ko tuzongera tukagaruka mu mujyo mwiza nanone wo gukomeza tugira inama urubyiruko rumwe na rumwe aho rugiye ruri hose mbere na mbere nizimbye mu magambo reka mbanze mbaye ikaze ntabwo biranatangaje guha ikaze nyir'urugo yabikwemereye bivana no mu bipanze ko azi ko n'umusaza ashobora gushaka undi muntu usabira umuhungu we kandi ahari igisubizo cyiza cyane njye rero nkunda kwitamo ku ngingo akenshi kugira ngo n'abatureba bataza kurambirwa tutabahaye icyatuzanye ubushize twaganiriye ku rugo ariko mutubwira urugendo rw'urukundo rwanyu uburyo mwamenyanye uburyo mwateretanye aho umwe yakuye undi yewe dusanga ari no mu bukwe ahantu heza wakora umugeni rero uyu munsi ndashaka dukomerezeho ariko nanone tuvuge mwageze mu rugo tugeze mu rugo mbere ya mbere murabanza munshire muri make ubundi ubukwe bwagenze gute ndahera ku mugabo ubukwe bwagenze gute hari abavuga ngo ubukwe iyo uri imbere nubwo bakubona ureba ntabwo uba uhari so wenda ntaragera ku bukwe yuka ko twigeze kuvuga ku bijyanye n'uko twahuye rero mu nyuma yakomeje kunserereza ambwira ati uko biri kose ni iki cyatumye umbwira ati jewe ndashaka kubona abavyeyi siko bayibajije watangajwe n'iki ikintu cyantangaje baze guhura n'umuntu mugakundana ariho mugikundana shavuga ngo ashaka kuja kubona abavyeyi bawe sibiba bibari ibintu bitangaje nta demo zirahera basi hariho n'abakundana ahubwo akaja kumwerekana haheze umwaka zabaye n'amezi abiri arashira nta n'amezi abiri yari bwashire twavuga itariki 6 z'ukwezi 11 itariki 7 z'ukwezi 12 nari ngeze wabo
watinyagiye ibaze namubwira oya basi tuzoba turagenda kuko nabone igihe cyo gukora ubukwe kitaregereza kandi uraza abantu bubu ushobora kumutwara bagatangura kuvuga amajambo bakarindira cyagiye ko kizogera bagatangura kuvuga ati ko byatevye ngira yaramuhevye ngira barahebanye iki bakibaza ibintu nk'ibyo rero nyene bimaze gutinda waramaze kumutwara iwanyu uragira isoni rekebedori baza ko twahebanye ako si tuma mu caro ntibabitahura ibintu nk'ibyo byo bya presentation niba narumvise ikiganiro neza Claude ashobora kuba yari afite ubwoba kuko yari amaze 6 ans ariko datinga umuntu ni ukuvuga ngo je ntabwo banari mfise ahubwo ni kwa kundi umuntu aba yifitiye icyizere cyangwa inkweto iboni yayo Medini yavuze ngo wowe numubona uzamumenya en fait impamvu nabikoze ubwa mbere ikintu cya mbere cyatumye ndabikora ubwa mbere nuko nifuza kubona abazombera abadata bukwe n'amabukwe kandi nkabona byihuse rero ndabizi twari ko turatirana ubwa kabiri nawe naramuranga avuga ni uyu mwana nitwaguma tuvugana na cyane ko we yari ari mu Burundi nanje ndi ngaha mu Kigali umwana avuga nti byaba byose kugira ngo ndamwereke ko ndi seriye ngomba kugenda n'abavyeyi bakambona n'umuryango wanje bamwe muri bo nabo bababone kuna nashane ko nasanze banazinanye wenda ni kwa kundi gusanga ata bintu byinshi muba muzinanye ko ari ugasanga umuntu aramuvuze we ngo nakao kanaka ngo nakanga umengo akora hariya ugasanga n'uruhererekane rero ico nico bon kandi wumve ngo je nashaka yuko ngende iwabo jewe mu iwacu twaciye tugenda iwabo kandi twaciye tugenda iwabo ntano urumva bon nabwiye mama ndashaka ko nza tugahurira kwa sister wanje ariko yaba sister namubwiye wewe utegura utuntu tworoheje two gufungura urumva ndikumwe Bujumbura ngiye mu Rutana ati tegura utuntu tworoheje hari umushitsi ndi kumwe nawe hamanigiriza ngaho urumva nta bintu byinshi nyene baba bagomba kumbaza hamashitseyo nyene urumva mabuja nawe ngaha urumva yagiye abana afise igitenge kabisa kiri hafi urumva twe hari iwacu nyene ikintu gishimisha abavyeyi nyene ndikubona nyene abonye mukazana akavuga ati mama wambyariye umugabo komana reka ndaguha igitenge nibaza ko atari hari iwacu gusa n'ahandi hose ahandi sindabizi kuko nanje nyine sinagiye amaboko masa kwa data kuko no kwa mabukwe yego nanje narihagaze ko nyine ariko nyine nubo ntashaka kubigaragaza ndavuga ni reka nayo ndagutema so rero ico gihe navuga ni je ngomba kumwereka ko ubwa mbere ndi seriye ubwa kabiri ndi seriye ubwa mbere nagomba yuko mbona abazombera data bukwe na mabukwe ikindi naco gishobora kuba gifise nk'amahirwe make buriya iyo umuntu amaze muri relationship imyaka 6 hari ibyo aba yarabonye hari biba byaramuvuye ko niba bitamuvuye ko rero abashaka ko muwo mwanya akosora amakosa yabaye rero ni muri iyo mpamvu nubwo we yakomeze kunserereza ariko ofete je nagiye nyine nzi ko ari ibintu bisanzwe ko umva na mama nta n'abaturanyi baje yari mama na sister wanje n'abandi bantu nk'abiri nyine bo muri famille nabo bari baje nyine kuhatembera nyine ari ibintu bisanzwe ariko we twahise bwije urumva ico gihe ngo hari karanse y'igitoro mbanza kuja gushaka impuze ya igitoro urumva harimo n'ivyo gutonda ku mirongo ibintu n'ivyo hanyuma ndakironka mu masaha akuze nka 8 itanduka tuduze rero bo rero nasanze nyine byarabaye seriye yebana sanga umurongo umurongo uva ku gisimenti na Nyabugogo
guys abantu bankurikirana b'abasore kuja iwabo kwa hajya nukwerekanwa ni nko gupresenta nyine gupresenta kwerekanwa muri famiye y'umukobwa guys biraryoshe inyama z'inkoko amafi inyama z'ingene havuga man ubwisha za abasore bumva ntabiharage je nabonye ariko man noneho barasenga man barasenga baradusengera ngo man ariko derangement yawe ntiyaheze ukazobona afashe nk'akaguru k'inkoko akacisha munsi nicaye hariya yego se ariko urumva ufite jewe hari ibintu byansiripenye urumva je ranzi nyene yuko ari ibintu bisanzwe nyene kugenda ugasanga nyene abavyeyi ngaho ukababwira ati uyu n'umuntu turiko dukundanye turiko twitegurira kuzobana Imana ibidufashijemo kuko hariho abakundana bikarangira bihomba nanje nivyo natinya nanje nivyo natinya gufata umuntu mukundanye mu mezi abiri gusa bavuga ngo mutwaye mu amezi abiri ukwezi kumwe ukwezi ni kwari bwako ukavuga ngo mutwaye mu rugo uribaza nyuma yo kugusohoka inyuma y'amezi nk'atatu angahe ugasanga murahebanye bashobora ngo kubaza mwana tubona umva ubwa mbere twabonanye kwanza ubwa mbere ho ntiyambonye ahubwo ubwa kabiri ngiye tugiye guhura ntanamupropoza nibwo twabonanye iyindi rya kabiri yambonye tujana iwabo kandi wari wagarutse inama yambonye rimwe rya kabiri tujana iwabo imipaka yari yaruga oya imipaka ntiyari yuganye twaca ngaha munuze gupfukanya umva ahubwo igihe nicyo cyabaye gito cyo kumenya ngo ukwezi nuwo ngo je nagomba kugenda nkubita nkubita mbango hari igihe tuba turi kumwe nkamubwira nk'akantu cyambira ngo wenda kuzi unzihe ko tumaranye twakundanye umwaka umwe wamenye so rero ico gihe bon nyine nanje ndababwira mwarakoze kumbyarira ariko mwamikazi ariko urumva ko wowe ntiwari wababwiye ni kubera utari wababwiye ati ndazana umukazana ubugiye iyo bavyumva gusa nabo bari gusanga batumye ko abagenzi babo bo ofete je kuko natwe muhira ntibabwiye nyene batsingwa akarere kose babantu baba bari proche oya ni babantu baba bari proche bari abagenzi babiri babo n'abagenzi babiri babo kandi rega muntu ugiye ino mutita mucaro nuko baba bumva nyene bari proud y'umushitsi wari wese byarantunguye noneho tugenda kujya nsanga umva ikintu cerekeye nyene byarisohoye biri mwingi ebana iva nka gare ya Remera kugera muri gare ya Kimironko ibi bintu byateguriwe umva je nizaniye sister wanje n'umwana wiwe nanje hajya arundi oya amiga ntawo na wa mugenzi wacu na wa mutipe nyine wari wazanye abantu batarengeje batatu bari batatu nuwo yari sister wanje n'umwana wiwe na wa mutipe yambwira turi ya mwana ntagucike abantu batatu nkibaza ivyo byo kujya bipima kilometero birajya abandi noneho je mbona nyene abavyeyi bumva ruguru nta mukwe ashobora kujya bamuranga ibana mbona hageze ko dufungura babisengera yanafise nawe ko asenga yana byatari no kuyararira ashobora kumbaho urumva mbona ngire arasenga ariko nanje namutoye je simara ndira n'ubu nawe arasenga urumva so ico gihe rero arasengera ibyo kurya hanyuma bena data bukwe n'abandi bazananye nyine b'abavyeyi bari proche nyine ya famille yiwe umuntu we n'papa wiwe mbona barasohotse dusigaye turi nk'abantu 70 umva twari nk'ijana na 10 so turafungura hanyuma ko yabwari bwije nuko baradusengera mawe ko aradusengera avuga ati mana baje imbere abana nukuri nanje numva ndafashijwe abaruca tuja rero mu myiteguro y'ubukwe nuko navyo ntibyari byoroshe kurumva je narindi ino nawe ari hariya ariko nyine imbuga nkoranyambaga nyine zarabyoroheje yego mu Rwanda tubyita inzira mugozi
za telefone uhita ukoraho gusa ubutumwa bwawe bugerayo ukaba burashitse ubu ngejeje neza ahantu njye nashakaga. Ubundi mu bukwe ishusho y'ubukwe yari imeze gute? Ubukwe ni ukuvuga ngo hari intuzeya ubundi ubukwe n'abantu mwari mutandukanye gutyo, umwe ari i Kigali gutya, kujya guhuza ubukwe ishusho yabwo njye ndashaka kureba ese byasaga gute. Ibirori ibindi byo ni ukuvuga ngo harabaye ntuzeya harabaye ufite ubukwe bwose bugira ntuzeya bugira challenge canke imitego ya satani umba nyene kwitegura nyene nk'ubu twebwe ntuzeye mariage nyene yo mu isengero aho twahezagiriwe bahezagiriwe ahantu bita Nyagasasa mu mugamba ngira ngo ugenda nk'isaha n'igice canke amasaha 2 ngira ngo n'imodoka uvuye Bujumbura umba niyo bagiye kuduhezagirira kubw'impamvu z'intuzeya z'idini. So rero tumanutse twagiye mu gitondo tumanutse ntibyoroshe kubera nibazo bya modoka agiye nk'imodoka ariko nturonke essence ibintu nk'ivyo ariko byose byarakimutse essence iraboneka nyuma n'imodoka nazo ziraboneka urumva nyine ubwo mama kumva yari ku mavi asenga avuga ati ibintu byose biri neza. So ariko dusezerana imbere y'Imana yaba mabukwe yaba inabukwe nta muntu umwe yatubonye ko imodoka yari batwaye nuvuga ngo byabaye ngombwa ko ipfumuka ipine. Ndumva hari mwijenda twagiye mbere twagiye kuza kubafata mu nzira nyine twongera tumanukana tuvuye gusezerana imbere y'Imana ko nta nubwo byanatinze abyemera na mama dahari so mama wawe si yashaka umugabo hanyuma ariko yarabo hanyuma turashika Bujumbura je ikintu cya mariage ikintu nirinze nuvuga ngo kuva mu ntango nta kintu kimwe nigeze ndamuhisha yaba mama naramwereka yaba n'amafaranga jewe nkorera ninjiza nkayamubwira ku buryo mu gutegura ubukwe ntivyamvunye twarakoze budget y'ibishoboka hanyuma nyuma na bimwe twari tuzi ko bishoboka kubera ko ibiciro byagiye bizamuka tubona ntituriko turabigera ko neza cyo turabayeho ibintu by'ingenzi ibishoboka tugenda turabisimplify ariko nyine tuvugana tugati ikireka tubikuremo kugira ngo kigende mu bintu by'imodoka ikinacho reka tubikuremo kugira ngo kigende mu bintu by'inyobwa gutyo tugenda turuzuzanya kandi ubukwe burataha. Yego urakoze cyane ugiye ugana ahantu njye nashakaga kubaza muri iyi minsi niba nabyita indwara niba nabyita icyorezo abajene benshi especially abahungu bari gutinya gukora amakwe bakavuga bati ngewe ubwanjye nzibyarira ku giti cyanjye nzabyara umwana uwo nguwo niwe nzareba gusa ibyo kumbwira ngo ndakora umuryango mugari ngo ufate umugore tubane cyangwa umugabo ngo nshaka umugabo tubane. Hari n'ibintu byagiye bitrendinga nka Marina avuga ati nge nabana n'umugabo mbyuka nkavuga ngo ni umugabo turi kumwe nkaryama ndi kumwe n'umugabo nyine ukumva ni ibintu bitabaho. Urabona ari iki kiri gutera urubyiruko kwitwara gutyo gutinya gushaka? Urabona ari iki kiri kubitera ko wabinyuzemo ukabona ni ibintu byoroshye? Urabona ari iki kindi kiri gutuma urubyiruko rwitwara gutyo? Ajya ubona ari giki umuntu wese abafise inoze decision yiwe yafashe mu buzima abayifise ugasanga bivanye rero swati niyo decision cyangwa ugasanga harimo na kamere y'umuntu umuntu wenyine akavuga ati muri jewe je numva ntashaka kubana n'umugabo numva ntomushobora ajya amategeko akumva nyene menga agiye mu rugo kubana n'umugabo kumva menga azoca kandamizwa kumva menga ntazosubira kwigenga kuba independent hama hakabaho n'abandi nyene abasore abahungu kenshi hari igihe batinya ku kintu c'uburyo kubera
ubukwe nabwo busaba amafaranga menshi inshingano muri base kunga inshingano ariko birashika mu bisanzwe ikintu c'ubukwe bisaba ko basi uba ufise uburyo bw'ibanze amafaranga y'ibanze ubundi ubona ati ndashobora kuzogaburira famiye ndashobora kuzotunga basi umuryango nyine muri make mfise ndabona ko bizokunda ko ndabagaburira nkabambika ubundi kwambara byo ni nka deuxième besoin nyene biza inyuma besoin secondaire nuko rero je nibaza ko umuntu amaze kugira amahera ya base yibanze hama akaba yumva kandi ko ataguhungabana bitomutera uruhagarara canke iki ribaza ko ivyo bintu gushaka navyo ni vyiza rero ikintu nibaza ko kigira cane gituma abantu benshi canke urubyiruko rwinshi batabijamo cane nibaza ko ari gutinya izo nshingano ubukene tindakenye ariko kenshi hari igihe bisaba gufata decision hari ikintu bahora bavuga ngo ubukwe iyo umaze gufata itariki ugafata decision ati tariki iyi ukwezi kunuku nuku zobukora ariko atakwita mu rudubi nabo bubibonaho ndamwunganiye nubivuga mu majambo ngira ngo ashika nkane nibyo ntekereza ntabwo ari ubushakashatsi nakoze mu nteramabuye ariko ikintu ca mbere nibaza ko gishobora kuba kibitera ni ukuba umuntu ataraba tayari mu mutima akaba yumva nyine muri we ntaraba tayari nyine yo gukora ubukwe urumva ico ni ca mbere ica kabiri impamvu mvuga ko umuntu agomba kuba ari tayari mu mutima kumva nyine ko hageze yuko akora ubukwe nuko ibintu byose biva mu mutima ibintu byose biva mu mutwe kuko nta bukwe buba bwiza nta n'ubukwe buba bubi ubukwe bwose buraba kandi wanashaka hari n'igihe buriya ubukwe nkanje mbona ahubwo ubukwe buba bwiza iyo mariage yamaze kuba kuko inyuma ya mariage niho haba hari inshingano canke se amatask canke se ibyo ugomba gukora byinshi niho mwashitse mu rugo neza niho mwashitse mu rugo rero ibyo bintu byose rero bitangurira mu mutwe icya kabiri hari umuntu rimwe na rimwe avuze ko wenda n'umuco ushobora kuba waratituje cyangwa se uri kugenda ucika ntiyoba yibeshye kuko urazi kera je ndibuka ingozi hari ahantu bita ku mukinyi wa Ngozi hari ahantu rero hari intuze ya bya bindi batamwo abakobwa nyine basambanye sinzi ukuntu bavyita haheze imyaka myinshi ariko kera gahundwe sagahundwe ahubwo nahantu iyo bamaze kubona ko umukobwa yatwaye inda bagenda bakajugunyamo ku ntwaro kera ya cami kuko urumva yabakojeje isoni umuryango mu Rwanda babanaga muri Nyabarongo twebwe rero bakagira ko bapfuye nyine umukobwa yatwaraga inda y'indaro ariko tuvuge mu kinyarwanda cyiza bamuramuzirikaga bakamujugunya muri Nyabarongo twero babashira ko urusyo sinzi ko abenshi bashobora kugumva n'ibuye nyine bashyira ko ibigori amasaka bafite n'akantu nyine bagira gutya abantu bagenda mu mamizi atandukanye insyo rero barimukorera hano mu ntuzeya mu mugongo nyine bakamuhoreraho noneho bakamujugunya muri cya cobo cy'imetero nyinshi bavuga ko rimwe na rimwe wasanga harimo nyine n'inyamaswa zishobora kumurya kandi umva ntiyashikamo akiri muzima ariko hari igihe naho bavuga ngo bamurungika ahantu kure hari akazu ka wenyine kazokwicirwayo n'inzara akaburya siko bitaga agahunda ningira vyagiye biratandukana usanga ubwa mbere babarungika bakababata mu ico cobo mu nyuma bakubwira so rero n'uwo muco wo kumva canke se wo kubona ibyo ngibyo bikihari kumva ko iyo utwaye inda y'indaro ugomba guhanwa iki n'ibiki
ubu ngubu urebye ntabwo bikihari ku buryo ubu umuhungu kubona umukobwa biroroshye. Rero ni ukuvuga ngo buriya nureba neza uzasanga n'aba bacuruza imineke, nta muntu ucuruza umuneke igisiswa cyavuyeho, nta muntu yavuye. Ni ukuvuga ngo kiba giteye amatsiko. Rero ubu ngubu abasore icyo bateye amatsiko cyarahishuwe na bamwe, ntabwo ari bose. Rero ahubwo twanashimira n'abasore bariko barakora kuko pe ni ugufata umwanzuro utagende, kuko kera baravuga ati umugabo kugira umuryango ni byiza, ariko nanone numa ashaka gukonsoma mariage nyine ukumva nyine ufise amatsiko nyine sinzi gukonsoma mariage ko mu byumba, ariko ubu uranayikonsoma yaza kugusura ukayikonsoma, wagenda kumusura ukayikonsoma, mwahurira muri loge nabo bazakakubwira ati igihugu kwe nama nabukoze buri munsi. Ugasanga rero nta kintu capushinga abasore bamwe na bamwe gukora ubukwe, ahubwo n'ababukora ni intwari. Ntabwo mvuze ku bakobwa bose, ariko bamwe na bamwe hari uwo muco. Ariko mutirengagije ko abahungu nabo niga n'abahungu nabo baba bakwiye kwihagarara ko gafata decision ati sinza ndafata uwo mbonye mu ibarabara. Baba bakobwa bononoma nabandi nyine. None se umuhungu niba agupropose ukanga yabikora nande? None uba wayi mu proporeje iki? Nyine kubera ubishaka. Oya umenye ko mwakinogi manira kumariza ndumugabo wawe. Mugabo ndavye tubandane. Naimarira umugabo namba nacasubira iwawe. Ko uzabaze. Sorry baby. It's okay. Thank you. So icya gatatu ntekereza harimo icyo ubuzima nyine bwarahenze. Ubu n'umusore kugira ngo abone akazi urangiza kaminuza, ariko kugira ngo ubone akazi ukareba no kubaho kwawe nabyo biragoye. Ugashaka gushira kundi muntu ukabona nabyo biragoye. Kushobora kane haza kwaguhunga inshingano. Jewe n'ubu wigeze kuvuga ko hari amafaranga yibanze ugomba kuba ufise, arahari pe, ariko jewe nzi ko uraraba yo winjiza nazo uri hinje. Yego, ariko amafaranga nk'ubuje nzi abakozi twahoze dukorana bahembwe 50,000, kandi ugasanga ahangaha muri Kigali atunze umugore n'umwana. Oya reka tutanagiye kure, kandi nta nakandi kaza ashobora kuronka. Tuzapfa gufata inzu bazaza bakadusora. Wabivuze rero la focus naho nabonye ka video basi nyene bagombye kwerekana ko ikintu kinezeza umuntu atari bijya bintu byiza biba biyagayaga. Numugabo yagombye gukorera aga surprise, sinakakurunga iki yagombye gukorera aga surprise umugore wavuye kuvyara mu kazi nyene kari simple, afata asasa akantu k'ibitengu ku ashiraho uturabo umugore ashikanye narakuruduka amambira akagendako ziya tuntu nta mahera twamusabye nuduti yagiye aracagagura ahantu atereka ashiraho nico kimwe nk'ubuje shaka ibisi na creativity rimwe ntayibanga ariko nanone nkeka ko umuntu n'ubundi wamaze kubona ibyo byose bitari ngombwa ko ushyiramo izindi mbaraga. Yego, impamvu bamwe nawe ngira ngo bashiramo imbaraga n'umuryango nawe urakubaza se ko nta muntu urashwereka. Urumva rimwe na rimwe byo guhunga inshingano ukabona abasore bamwe na bamwe n'abakobwa bamwe na bamwe, umukobwa araho arifuza je nshaka dogiteri, n'ubyo muganira akakubwira ati je buriya utari dogiteri buriya nta n'ikintu twavugana, udakora muri banki nta kintu twavugana. Ugasanga rero bamwe bakora muri banki nabo batagetinga, bamwe bakora muri ministeri. Urumva ukasanga wa wundi akora kuri reception batagetinga uwo muri banki, uwo muri banki nawe muri presidence. Urumva cyangwa muri ministeri. Ugasanga wa mukobwa yipaje muremure avuga ati je edahera umuhungu udafite inzu nta kintu twavugana. Nayo kugira uronke n'ikibanzo
narabwiye ubushize nanje uwo twabaza dukunda yambwiye ati none se mu rugo nibambaza ngo wize amashuri angahe ndabwira ko ufite diplome yibaza ikintu diplome nzobangiye kwimarisha usanga bari bafise ama entreprise bagira baguhakaze ntawamenya n'umujiji urumva so ibyo bintu byo kwipasa muremure bivamo na bimwe abahungu bamwe na bamwe baba batinya kubwiza ukuri abakobwa ugasanga ahubwo yanse no kubyitamwo urumva akabwira umuhungu w'inshuti yanje yiwe avuga ati ntizi imodoka nigwa essence kugira ngo ngende kwemeza wa mukobwa ugasanga jewe niba ndaguhaye imodoka uyu munsi ejo uzayisaba undi hirya y'ejo uyisaba undi kandi umukobwa muri kumwe muradetinga umwemeze ko izo modoka ari izawe nawe azakurikiye za modoka kandi muri ico gihe ntabwo azavuga ngo je ngo nzinge nkurikiye imodoka uzana mubwira ati se twagiye wenda nko ku muhazi ahubwira ati se ko essence iri bugenda ari nyinshi twafate kabisi kandi n'udufaranga muri bujyane muhazi yaje kwa 10 ya cameraman 10 wa mukobwa akakwereka ko mbese muri make kuko bamaze kuvumbura ko abasore niyo tudakunda umukobwa nyine gusa amafaranga nyine ukenera ibintu byinshi wa mukobwa akaba yarivumbuye akifata ugati se sheri ko hariya hari bukenere essence nyinshi waje tukifatira kabisi wa muhungu ataha umukobwa rero nubushaka kumbe wa mukobwa yamaze kubara imodoka 3 umuhungu afite amaze avuga ati jewe reka ntagetinge ku buryo tubana noneho nitubana fate mwimwe ndabwiye ko ntagenda mu isoko ntagiye mu modoka mbese ibintu nk'ibyo ariko baribesha yahagera ugasanga za modoka ntazo hari n'igihe hari n'uwigeze kubwira uzi ko ushobora gushika mu rugo wamukwirikiye kubwo butunzi bwiwe ariko ntaguhe na access nimwe kuri ivyo bintu ukicara ukabira agasoka muri izo modoka bakazigiramo bakakubwira uze wihende uhonyoreye muri wogira zida kore wahinyemo hahandi no kwambara usaba urinda gusaba ngati none se uyu munsi nta yarasyo kandi afite kampani ikomeye nayo ugenda ariko itanditse ku mugabo yanditse kuri nyina wiwe cyangwa nawe akaba yanditse kuri we ariko ntumenye vya konte ziwe za banke ntugire ne ari umugabo yigeze kumbwira ngo kirazira kubwira umugore wawe ibintu ukora nibyo ofisi ibindi ukora wamishije ngo akwiye kubona umusaruro gusa ubwo je nta mugabo ndimo ariko nibyo hari n'umwigisha urabitubwira tumvirize gusa wowe ikintu yatubwira ati mwabahungu ikosa muzokora ibintu byose basayandi makosa yose muzoyakora ariko muze mwirinde kwereka abamadamu wanyama amadiplome nuzomwereke diplome reka urumva wowe kubera yari umuntu nyine ashira imbere ibintu by'ishuri akavuga ati diplome umugore wawe ashobora akaguhombya ama entreprise yawe akayahombya ibiki byose ariko diplome yawe uyifitiye warayishije ahantu ushobora no kuja gusaba akazi ahandi hantu kongera ugatangura ubuzima bwawe ukaduga ariko usanze ari igipfuno uyimweretse unayitabagura ubuzima bwawe kandi n'ibyo by'imitungo navyo yaravuga ati simpaka umwereke byose ariko hariho abitagetinga akavuga ati jewe niba utava mu miryango birahari kandi umwe wese agira principe ziwe jewe nari mfite principe z'uko nshaka urugo rufite amahoro niba tujya kawunga tuyige n'ubunyobwa it's okay ntihagire ikibazo na kimwe Imana rero yampaye iguhurya byose ni ashone ibyo nasabye nta na kimwe cyane ariko hari uwundi avuga ati je mbanza kuri mama wawe yarize ntiyize ujaye famille yawe ni bande bafise imodoka ntabo we agashaka kubikundisha kugira ngo amenye situation zabo we uzi ngo ni ukunda famille kumbe we arikara afite ikintu ari gushaka afite ikintu ari gushaka ugasanga rero wa mukobwa nk'ubugenzi story iraho y'umu sister yarangije amashuri nko mu za 80 umva nyine nta bakobwa nyine bize baba hari wa mukobwa ashaka principe aravuga ati jewe ngomba gushakwa n'umugabo ansumje umushahara
urumva rero uwo arenge ko na 50 urumva noneho arabona pe bazi ko muri iyo myaka wasanga nabize ari bake ugasanga noneho wa mugabo araje bakadetingana nk'imyaka nk'ibi umugabo amusumbye umushahara yego oya nyine bakabanza gukundana iki n'iki nyuma rero bakavuga ati reka wenda dupange projet yo kubana ugasanga ya projet yo kubana arama justice sheri bitewe n'amafaranga twinjiza tuzobaho gute ese tuzagura kabanza gute umugabo akamubwira ati rero je mpemba 100,000 umugore wenda dufate ko afata igitano avuga ati nta kibazo ati buya tuzamanaginga already urumva ko umugore asumbye amafaranga umugabo igisho ryaba ari icyo kandi babanje kumarana imyaka 2 kuko n'abagabo nabo ntibakunda kuvuga imishahara yabo naje wabimbwiye mu nyuma nawe nabibwiye mu nyuma ahubwo Jesse nabimubwiye nayimweretse yabinyeretse yashatse turiko turategura ubwo wabanje kumenya ko ari umunyonzi turakura ndumutayeri ari umutayeri byari bigoranye kuzanamenya n'umushahara byari bigoye ko yambwira ubuzi bwinshi butandukanye naho nyine bwa fake urumva rimwe na rimwe nkamureka nagiye kuvuza ingoma nkamubwira nti rero hari igihe tushobora no kubona n'ikiraka cy'ingoma nkagenda nkazivuza nkagenda no gutwikurura nkagenda no kuvuga amazina y'inka bakama amafaranga y'iwanje ntiwomenya ngo bimeze tutrava wamwumva niyo yakubwiraga gutyo wumva umeze jewe iyo yabimbwira uko mu bisanzwe hari ibyo numva nkumva ko ari kanaderanje nyine bitari seri ubwo nabyemera byose wemeye nk'ibihe umuntu wabonye umuntu wabonye ashobora kuriha plug hagiwe nuko wavuga ngo warondeye ngo taxi ngo yajegeye hari undi yari kunyiriza moto canka akanyuriza ikinga okay reka nikomeze kandi nagira n'icyo bigutwara navyo nyine naco byari kuntwara reka nigumirize uwo musista noneho challenge agiye guhura nayo akabona umusore mwiza ufite n'imico myiza ari n'umuhanga ariko bamara imyaka 3 ati amafaranga ari hasi uwo bakaba atandukanye ibaze nk'imyaka 5 noneho bakadetinga uwundi nk'umwaka n'igice ewana kamaza ati se uhembwa ngahe 200 ati we ni sawa umusubya senkana ubwo bakaba barakundanye barapanze agasanga wa mugabo atangiye kuzana twa duco kukunywa itabi kukunywa urumogi kukurara mu kabare noneho hari noneho izi nzoga hari igihe zishobora gukoresha ugasinda noneho kugeza naho wigira ko pipi urumva noneho akareba akavuga ati sha ibi bintu noneho bibaye too much nawe ubwo wamaye imyaka ingahe 3 nakwaza faranga bari karavuga tugaherera mu nzoga y'imfabusa inarengaho rero ico gihe izo challenge yo zina zimubaho abona uri seriye asanga hemba make abona ubuze umushahara nawe ugasanga komporotema imico wanashoboye noneho buriya abakobwa hari ikintu batazi buriya ni gake ushobora guhura n'umukobwa mukadetingana mukanakora n'ubukwe atamakuru yibanze baramufiteho rero hari gihe we ushobora kwishakira amakuru ukavuga ati jewe ubu turi kumwe na naka cyangwa se naka umubona uti ese umuntu yagenda kumupropose nanjye ngiye kubikora nari mfite liste y'abantu 3 bari kubaraguha amakuru mfite liste y'abantu 3 natondetse ndavuga ni uwe nanjye ubwo ngisha inama umwe mubona garambwira ati hariya mbona bimeze gutya hano gutya ngiye mpitamo aho nabona gajyanye n'ibyo nashaka so rero ico gihe nta muhungu aza ngo dating utamakuru gufiseko rero wa mukobwa kubera ko iya kwase uragenda ugatanga amakuru ati yamoye iki ati buriya yampoye iki uwundi yampoye iki mu byukuri ugasanga imyaka 5 wa mukobwa abahora ikintu kimwe ubwo n'umuhungu yagomba kugenda kumudiraga aca bivamo ukasanga rero hari gihe hari period
umukobwa usanga bariko bamwiruka ko ari benshi uriya muntu ko muna gute iki niki ugasanga wenda afite nk'abasore nk'abane agomba guhitamo n'igihe rero abasore bose bikata bakagenda akabura n'umuntu basigize yamubaza izina cyangwa akamubaza ubundi we yari yanafatiye n'ahantu habi mu busanzwe abakobwa barusha abahungu amafaranga biragoye ko babona ababadetinga n'ikibazo none yo yari yafatiye ku mafaranga yari yamaze kwizera so rero icyo gihe umukobwa aragenda asazira iwabo bose bamaze kumumenya wagati se nakaguti iveti gute ati reka ufise amafaranga se ati se ufise uhembwa yase no hari n'ukuntu none n'abatanga amakuru baca bashamo nakuma bongera kurundi abana bakavuga turiya mukobwa udafise taxi ntushaka gusohokana udafise imodoka yawe udafise inzu utagize udafise famille nziza ugasanga nivyo so rero bikarangira asazi iwabo apene ashobora kubona wenda nk'upfakaye cyangwa nk'ukoze divorce kuko biragoye ko umusore ashobora kubana n'umukobwa w'imyaka 40 biragoye Imana ishobora kubikora ariko bikubiye gake cyane yego none se ubundi byarangiye umuntu nyine byarangiye nyine urumva yagumiwe nyine nta n'umudivorce yaronse ko insista arashaka kumurangira aho mudamurangira umudivorce nk'umusaza ari twaganiriye akenshi twumvishije kimwe mu bintu bibitera ari ukuba hari abari guhunga inshingano atari uko hari ubushobozi bwabuze maze ubundi hari amafaranga njye natunga yanyemerera gutunga umugore cyangwa ni ubushake njyewe nsabwa kugira ngo mbe nashingura n'ubushake kuko nk'ubu unambaje ngo budget mariage ingana gute buriya nta budget mariage ibaho kuko nk'ubu dufate nk'urugero hari nka budget twakoze tugasanga noneho ikintu twakoreye budget cikubye inshuro 3 mu nyuma ariko ugasanga mu bwizanye ukuri jewe ofete nashize imbere ukuri ahubwo nti jewe nta kintu ndi bumuhishe ahubwo nti rero nubugira icyo ukerereza kuko hari igihe amafaranga aba make cyane hari igihe amafaranga aba make wa mukobwa rero kugira ngo nyine akwereke ko iwabo nyine bakomeye we akifata akemera ko ajya mu madeni jewe namubwiye nti hajya ideni ufata nubona ibintu bikerewe uze kumbwira turaba ukuntu tubyaranje kuko urumva hari gukompansa jewe natumyeho kazi dufate nka 10 za fanta hariya habuze kazi imwe cyanda yifata nkayishira hariya ibisigaye bikagenda neza cyane ko ibyo bintu bibera mu gikari bibera mu gikari ubwo tunanabwirira witunanagenda ubwira na babantu baba biyemera bana ikintu cyo kwiyemera man nta nico kimaze uguti ngewe Bralirwa igomba guparika hano gari yayo buri wese akikoreramo uko ashaka ubu mariage ntabwo ari ubukwe ntabwo ari ibirori mariage ni inyuma kandi ikindi nacyo buriya mariage ntaje maze kwifata ko aba ari abavyeyi niyo guhesha ishema abavyeyi umuryango rero ntabwo uza kwipasa muremure kuko je hari byinshi twaganira twaganira kandi tukabihuriza kandi oya reka tubireke bigende gutya kandi ati okay reka bigende neza na cyane ko twagomba no kugaruka hano mu Rwanda turi Bujumbura twagomba gufata noze maison de passage cyane tukayibamo dutegura ubukwe n'inyuma y'ubukwe n'indwi nka 2 rero kugaruka ngaha mu Rwanda naho zari zindi depa numva deje ngaha mu Rwanda naho inzu ubamwo uri umusore siyo ubandanye ubamwo wubatse ariko nari nabyemeye no wipashije murembe so rero ikintu cyo kuganira cyo kubwizanya ukuri wenda ariko nanone hari igihe ujya for the part umukobwa atanga kumwiyemerako biragora rero kuza kubwiza ukuri gwageranye
kandi rega ubuzima buranahinduka mushobora gutangura mufise ibintu byuzuye ariko hakagera igihe ukagira mukagira ga crise soit akazi kagahagarara soit nyene ubu cyangwa nka company gashi bigashira none umva ari wa muntu yazanywe n'ibintu ni wa wundi usanga yirondera handaje yagiye nanjye nyimara gukora ubukwe na nyuma y'ukwezi cyangwa abiri basi babikana ku kazi basi gashira ibyo bintu bikunda kuba cyane muri kumwe turi kumwe urumva iyo yaraje afite target ku rwara sinyotse urumva deja nari ngeze mu gihugu ngiye gutungwa n'umugore urumva kandi rimwe na rimwe rero hari igihe yaje kurikira ibintu atanga kuricuza ngiye kwa naka ngiye kwa Eric ngiye kwa Joseph Joseph na Mase afise imodoka we nawe wa wundi utabasha atangura no kuguta urumva ese wewe uri umugabo kandi niba uzi ikintu gitera stress kubona umugabo nta kintu ariko providinga mu rugo ugasanga wenda n'umugore nta kibazo yifitiye ariko kuba uri umugabo ugomba kuzuza inshingano byo nyine ubwabyo bigushaka kuri pressure ukavuga ati je ngomba guprovidinga ico kurya ngomba kwishura inzu mu gihe tuyikodesha rero umugore ashobora kukumeta areze kuko nawe nyine abazi yuko ari ibibazo ariko ntabwo bikura kuri iyo pressure bavuga ati je ndi umugabo ngomba nibwo no kuri kiyede niyo mpamvu je nikiyede ni karani ariko warabikoze ntiwabimenyereye no gikora kugira ngo ngire ikintu nzana ku meza nzukura amahisi urumva ubu byanabaye byinshi ishinga abantu amashuri asigaye ari danje ngiye nize nishyura 3,500 hari akana numvise abana bacu no kwishyura 500 ibaze ngoma kayengo 12 umwana w'imyaka 2 ariko igikapu kagira ngo jenze n'umumama araho nyine yari afise imodoka umugabo afise imodoka baba mu nzu nyine bakodesha ariko nziza nyuma akazi karahagarara gahagaze nyine hari abagira umugisha kuko nk'ubu umbwiye ngo mbwira uburyo nabona umugore mwiza ntabwo nakubwira kuko ni ubuntu bw'Imana sinubwira ngo senga kuko abapasiteri nabo barasenya sinubwira ngo shaka amafaranga kuko amafaranga nabo abayafite barasenya mbese nabona n'ikintu nakimwe ndakubwira ahubwo ikintu cyonyine nshaka kukubwira mubwira ati senga byibuze ubuntu bw'Imana bukubeho hari uwigeze kutubwira ngo ntugasenga ubwira Imana ngo uhindure uriya muntu ahubwo uyisenga ubwira ati ubushobozi bwo kwihanganira ibyo akora urumva noneho uwo mudamu wa mugabo aza kubura akazi aragwaza kwa kuni nyene uba nyine ugikanyakanya ugisunika imodoka arayigurisha bava muri yanzu baza mu 1,100 bava muri 180 60 20 gushika kuri 20 ana ko veni ico gihe hari muri 2018 bashaka kubona hano muri Kigali chambrette 20 kacu ipasamo n'intuzene n'irido ishuka si pex wikura ikona tuzihenze urumva so ugasanga rero wa mugabo nyine twebwe ntari iwacu hariho ibintu bitangwa n'imikubi biva ku biharage ajya amababi y'ibishimbo ni mu migi nagiye ukuntu ino bavyita niba bitanga gute amababi nyine y'ibishimbo bajya bateka barayateka niba ari umushogoro twebwe iwacu rero twabyita ngo n'imikubi ino rero mu Rwanda nabonye bameze nk'abatayirya ariko uwo mudamu we akaba azi yuko zaba zirengarenga za dodo y'imishogoro ugasanga we agiye kubaturanya ati se urabona ko ziba ziri mu nsina ibintu nk'ibyo se ndabisoromere ati ntaribi ese murawurya akasoma nk'imisi nk'itatu ico gihe wabona inyanya z'ijana intogi z'ijana ubuto bw'ijana ubura bw'ijana urumva ibintu byose by'ijana urumva amakara y'ijana warayabona urumva kagenda ukavuga ati rero muri senkensi ukarya ukabona n'inusu ya kawunga nziza y'igitanu irobo ukarya umugabo abona biranze ariko ashavuga ati rero ngiye kuja mu ntuzeya mu gikarani
ibaze kuja mu gikarani wahora uri umuntu w'umukadre ufise n'imodoka yawe waguze ukora muri biro urumva usa neza ariko aravuga ati ngomba kuja gukora igikarani ashaka uriya mwenda wanditse ko ibintu nk'amari koperative kokora twiteza imbere ibintu nk'ibyo ngibyo ashaka rero n'ifime na za nkofero zimwe za Mavic acha kubitamo kubera bamumenyereye kugira ngo abantu bamuzi ntibamumenye so ku munsi rero wenda akabona nka 800 agataha umugore akamuha 500 akiyaranja muri Troas urumva gutyo harahabonye bibiri harahabonye gutyo urumva umuntu ariko arakubwira ngo wampaye akazi afise masters kugira ngo sinzi ko urabona abantu bafise ntuze ya bafise babakarani dufate nkanga kimirongo usanga birirwa kuba mama baje n'imodoka mami muraduha akazi ibaze ko ufise masters nta kazi ufise byarakomeye urumva ibintu byarakomeye wibutse ko wowe ari wowe hari ubakazi noneho wewe niwe watanga ubuzi ugeze aho kuja gusaba umuntu w'umudamu aje guhaha ngo mami tugufashe ati na 200 nta ribi noneho hagera igihe umwinginga ati se wafashe nimero yanje ukaza urumpamagara ugasanga ibintu byose navyegeranije nta kibazo urumva ico gihe amaze kubona ko umwizerwa akuta nk'inoti ya 2 ubu akaba ari umugisha ahagenda kurangira abandi ati hari umukarani nukene mukarani mwiza wizeye uzambwire so ugasanga rero ibyo byose rero uri kubikorera iki umuryango ukavuga ati jewe nubwo banseka nubwo bagirana kazima ndiko ndatana byibuze n'igihumbi mu rugo noneho kugira ngo wa mudamu nawe aticwa n'ikimwaro ya myenda akareba umuntu ayibitse atashe agataha ati nagiye kurondera akazi kandi nabashe kubona 2,000 ubwo akamukutamo 500 umugore atazi ngo umugabo ni mukarani urumva umugore nawe afise lisansi afise kaminuza kandi abagore bo n'abana beza bayumva nyene umugabo afise masters atokwikora muziki urumva yana kwica bimenye urumva umugabo akijisha ati yana kabisa nshakira amazi ndaje iki niki nuko akamukubita ivyo bibiri umugore nawe akaca agenda agasoroma za dodo wa mushogoro akigura nyine tw'amafaranga make muri ibiri yamuhaye agakoresha nk'icabiri 800 akayabika ubwo ku munsi wa kabiri akazana nk'icatanu akamuha 1,000 agakoresha 600 800 akayabika wa munsi rero yabuze umugabo avuga ati sha umunsi wo byanze pe ukasanga wa mudamu amaze kubika nka 2,400 akaca akoramo nka 800 agakoresha uwo munsi hagasigara 600 bagasunikisha ejo umugabo akaronka nka 2 canke 3 akamuha muri 2 agasigara 1,000 gutyo ubuzima burakomeza rero umugabo atangira kuja mu bintu bya sibere ya playinga umva deja yarafise n'udufaranga by'ibyo twoja muri sibere hari bitarabikunda bose 500 kaje muri sibere ugaterura akadose kawe ati reka wenda ndayo Imana bihezagira Imana yabihezagira aba mu rugo bukarani gusubira burakomeza urumva bimwe n'urubyiruko rutinya ahubwo niho wabahisha Imana niyo iguhumugisha Imana ubundi niyo niyitunga urugo abo sinzi impamvu babitinya ubwabo n'ikinyarwanda kibabwira ngo ikigeragezo kiza gihetse igisubizo n'ibana kabisa kiba kiri kandi ubundi buriya nubwo woruha gute n'ubona niba gute uvuye mu kazi iyo ugeze mu rugo umunaniro urashira ukumva neza noneho waba ufite umwana noneho ati bebariye ati araryama kugenda kumureba gusa wa munaniro wose uhita umanuka no mu birenge
ubonye impamvu ati niwe ngabokera mwana Abari wawe. impamvu. uravuga ati sha nzogukobokera sha ati weja haba hari impamvu abajene batabikora mbona bafitemo n'akantu k'ikibazo. urugo n'umugisha urugo n'umugisha pe Imana nawe yatanga ibindi byishimo ikabaha umwana. Hariho n'abantu bavuga ngo uyu ushatse ngo uragira umugisha ahubwo ukiyongera. Ahubwo biganishije nanone ku kibazo nari mfite mugereranye ubuzima umwe akiri inkumi undi ari umusore n'uwo nguwo umwe ari umugore n'umugabo mubona itandukaniro riri hagati y'abo bantu bombi ari irihe? Ubwa mbere je nkanje nitanguriyeho je nigeze kuba nigisha nkakunda abana nabo bakankunda rero bakambwira Teacher Claude tuze gusura iki niki nanjye mba muri ghetto noneho bamama nabo tuba twarabaye inshuti ko jewe ndiko ndakwigishiriza umwana duhita tuba inshuti noneho hari igihe usanga umbwiye ati se byashoboka ko uza kunkorera coaching y'abana aho ebana ibabaye famille ya kabiri abana bawe ndabigisha nk'abanje mbese buri kintu cyose mba ngomba guha abanje nabo nabo kukibaha noneho bakambwira mami twashaka kwenda gusura Teacher Claude Teacher Claude akaba Teacher Claude washatse tukaguha abana bakaza gusura umwana za no mama yabimbwira ko apaze ngo yashatse kubera nico urumva ibaze je nka ngo wafuye gushaka uramubwira ati ubu rero mfise iwanjye nafuye gushaka ngenda nahamagara ubu mfise adresse abana urumva so icyo kintu rero nkumva kirambabaza nkumva nta nisho no gikoraho ariko ndavuga nti sha nkumva ku cyumweru ubukwe bwaraye bubaye wacuba telefone nahise ndamuhamagara kuri WhatsApp abana urabategura ubwo nari bujumbura abana urabategura itariki n'izi ndabashaka so icyo kintu nicyo kintu cyambabaje kuba umuntu nyine bataza kumusura abana situ abana nashaka nyine kwaza kumusura nkabatekera nkabigisha ubuzima bwo gutega amabisi hari abantu usanga baba bafite amamodoka batazi ngo transport en commun cyangwa se bisi rusange ngo igenda ite batazi ngo ibaho gute batazi ngo nyine bo bakaba bazi ko abantu bose bafite amamodoka rero abo bana rero ubu ugomba no kubereka n'ubuzima bwo hanze bagenda kubafata mugatega bisi mukava Kabuga mukaza ngaha i Kanombe hama bakabona mururutse hanyuma mukazamuka bakagenda babona n'abantu bakabona n'abantu urumva so rero ugasanga icyo kintu nicyo kintu cyambabaje ikindi gutaha nashaka gutaha saa 5 ngasanga ndaye ubusa ndaburaye kubera iki gufungura ndabinegirije abasore n'imisita guteka nabyo wapi nkagenda no kuri butike noneho kugira ngo nshake basi n'amata ngasanga bafunze kuko batashye bwije ngaca njyama ariko ubu arambaza ati se nashaka gufungura ngaca mvuga ati haleluya inanje bya mbere ahubwo urabyuka bagahita bakubwira ati tugutekere iki yego ebana kana mu telefone iyo yibere mu kazi urashaka kurya iki sheri wageze mu kazi yego nicyo nashaka kukubaza mvuga ati haleluya mugihe wagera mu kazi nta n'ukeneye no kubimenya ukanataha ntihage umva inzu ugasanga milite yarayishe yamufunze ibyo bintu vraiment ndabyibuka mu nkashimira Imana aha wowe umwana jewe mu bisanzwe nyine nko mu muryango iwacu ni nka jewe umukobwa mukuru rero haragera igihe nyine buri mu bigero abavyeyi inshuti nyine bakumva nyine barishimiye ko wogira urugo ukumva nyine barabyishimiye ukumva baravyifuza bakunda kubikubwira sharabona ukuri uriya n'umwembenge umuhori kuva aho wahereye ubenga aho mwana ugasanga barakubwira umusore wenda babona
aza mu rugo afite akazi wenda afite n'inzu y'ibinombori ruguru mu cyaro avuga ati ntaco ntazakora antera iteka areke kuko abantu bareke kuguma bavuga ati umwana wawe yaheze mu rugo yasanziye iwawe gusa nyene bon uretse nyene kutagira kuri pressure y'abantu hageze kuba ku rugo nikijya wavuze umuntu avyiyumvamo mu mutima wiwe uti harageze kandi nyene ubi wawe numubona zamumenya udashingiye ngo muri famille ngo barashaka ko ngira mariage ngo kandi ngo nanje ngo ndabishaka nawe ukene ushobora zanjye ziri kubikora ngo hari inshuti zanjye ziri twiganye ibaze ivyo bintu ni bibi cyane kuko kandi n'abavyeyi si byiza gushira kuri pressure umwana ngo kora ubukwe ngo ntubona nakangura abanaka canke nyene nk'abagenzi bawe ugasanga nabo bariko bagushirako pressure si byiza uyigiriye ko ushobora kugira amahitamo mabi nubwo ata muntu yihitiramo ariko basi uba ufise ibyo wifuza muri wewe rero ugiriye kuri pressure nivyo wari ukeneye usanga wavyibagiye ugapfa guhitishamwo ugatora ubonye ati n'ubundi je nshaka igikwe nta bindi rero nabikoze mu ntuze mu buryo bwo kwishimisha jewe kuko numva nkeneye guhindura ubuzima igihe kigeze uravyiyumvamo nari nkeneye guhindura ubuzima haja mu bwo bundi bwo kugira umuryango uranje nkunda abana nkunda nyene kuba nyene ufise urugo rw'iwawe uzi ko n'icubahiro ciyongera abantu barakubaha hari abantu bakuru n'abamama nyene babandi ubona bakuze bagirane usanga muri kumurayaga neza nk'abantu b'abavyeyi basi nyene nabikoze mu nyungu zanje kandi no mu nyungu z'abavyeyi nyene bishimye basi mu kubahesha icubahiro kandi ikintu kiryoshe nta kintu kiryoshe nko gushika mu rugo ugasanga kwa kundi wabona wa muntu ukabona ko ari umwana mwiza umara kubana nawe naho ugasanga vyikuvye incuro ugasanga vyikuvye incuro nyinshi ugasanga ewana ni umwana mwiza ahubwo gusumba bimwe wari wibaza ubwa mbere rero umaze kugera mu urwo rugo wumva uruhutse nakubera umwana mwiza cyane pe uyu mana yanje si nibyo kuvuga ngo nibyo kuvugira kuri kamera nanje hari nigenda kubona uwiturije turyamye canke wicaye nka mana naguhaye iki canke yibaza mana ufata iki ati yavyo akunda basikomenya ico ufata Theogene niwe yarinze ati cyakora mwamumbaye kure imba hafi nyene mba ndaguhobeye basi hari ibintu nyene uraba ukavuga ati sinari ndavyiteze kubera nyene kino gihe turimo namwe murakizi basi kwizera umuntu ijana kugera naho mubana biragoye mumaze nta n'igihe kirekire umva umwaka umwe twanabanye hafi na hafi nuvuga ngo we yavuze ati kama mbaya homba homboka upfa kuba nagukunze ikiba kibe bavuze iyo ubonye uba uramumenya uba uramumenya kandi n'igihe kigeze urumva ati jewe nta mwanya wo gusubira guta mfise ndumva hageze ubu rero uciye uhura n'uwo muntu nawe yumva hageze muri we ibintu bica byikora rero muciye mushika mu rugo nawe ugasanga bijya wibaza ugasanga nabyo bibaye byiza gusumba nta mugisha urutuho tugana ku musozo ni iyihe nama mwajya ku mpande ndavuga ku mpande zombi ku bantu babana n'abantu bafite gahunda yo kurushinga niyo nama mwajya kuko tuvuze ku rugo n'ubundi turacyafite igihe ntabwo twabivuga muri iki kiganiro gusa ngo birangire reka uyu munsi dusoreze ku nama twagira wenda izi ngero ebyiri hari abari mu rugo n'abafite gahunda turahera wenda ku bafite gahunda ni iyihe nama mwabagira mbere y'uko bakora ubukwe bagira inama nabagira mbere y'uko bakora ubukwe cya mbere coco urumva n'iki baza bakwiye kuza biteguye batazakibona bagezeyo akaba aribwo batangira kuryana kandi ubundi byagakwiye kuba ari ibintu bari bazi
icambere cyo twakivuze nk'ico nukubwirana ukuri hama mumaze kubwirana ukuri mumaze gushika mu rugo uramenya ko hari mu Giswahili akantu bavuga ngo kupambana kushuka hari kuduga no kumanuka ubuzima nico kintu twavuga nk'uyo yari yagize mariage ari umuntu akomeye afise inzu afise imodoka akorera muri bureau byose abifise ariko harageze igihe yaje hasi rero nukuja mu rugo wumva ati jewe numva niteguye ndi tayari ikizoba cose ndumva ndi tayari ndumva ikizoba cose nzoshobora kucihanganira kandi ukabashuwa nyene yuko uwo muntu ugiye kubana nawe nyene azaba wa muntu uzoshobora kwihanganira muri vyose kuko utwawe n'ibintu canke utwawe n'ibindi atari urukundo rurimo navyo biragora okay reka ndabagire rero inama je pare wabo gira inama ikindi naco irifo kugira gukoresha kuba romantike muri duke mufise ibaza urya mu type je kaje kantu karanyumije najya meruka kuvyara uwo afukomeye cyo ntabikoze oya atise insina haraza uzashaka byinshi nazinshi umviriza hajya kwibarabara hari uduti turi tudushuga naho uzukatumija ngaho ugacapamwe akantu kayiroje ibiti ntabyo mbona n'amababi ugafata ukacapamwe akantu kayiroje kuri Saint Valentin kambwira ati madame vraiment nkavuga ati oui mon mari ti I love you mutuntu tw'utubabi dutoyi urukundo ruraryoha kandi bisaba utuntu duto cyane okay ibyo rero uzogende kuba yisobanura bose bagira inama bose bagira inama bakundana muri utwo duke nyene baba okay bo jewe pare wabo rero tunasoza pare wabo se batarasha ubwa mbere kwita pare wabo batarasha ubwa mbere pare wabo batarasha abagira inama ivuga ngo guys ahanze situ nk'abarundi kazi n'abanyarwanda kazi hari abakobwa ubona ari beza pe ikintu cya mbere jewe pare wanyu batarashaka yego pare ntugendere kuri shape y'umuntu mwavuga ngo mataye amataye mushobora kuyagendera ko ejo mugaswata kuyagendera ko ni byiza ariko ntikibe arico kintu cya mbere uha amanota menshi naho nyine ashobora guhinduka Jesse nahise mu ndazero impamvu umuntu iyo amaze gushaka iyo amaze kugera mu rugo hari impinduka ziza ku mubiri wiwe hari umuntu rero nyene ukabona nyene afise mu ndazero afise utubere ntanasutse yambara ukavuga ati mana uriya mukobwa ko afise amabere numva nakunze ko afise mu nda heza urumva ko afise amabuno meza ko afise amaso meza uriya mukobwa nomushikira gute nuba ngo rero ukavuga ati byo byose uriya mukobwa ari gushakwa n'abantu benshi kugira ngo ndamugereho ngomba gukora uko nshoboye kose kugira ngo ndamutahire ukasanga utahe yamataye ariko imico ye ntibizakunda ko mubana ugasanga rero zataye wakurikiye mumaze kugera mu rugo buriya y'amaso wabona meza birahinduka zataye noneho washaka noneho aba ari umuntu mujyamana buri munsi murara mu buriri bumwe urumva mbese umubona abyutse agiye kuryama ngonera gizene yagonye urumva so ukavuga uyu ya wundi nuvuga ngo ikintu cyonyine kiba gisigaye ni ya mico uvuga nuvuga ngo imico y'umuntu niyo mpamvu rimwe na rimwe hari abantu hano bakritika ngo se nguriya mukobwa ngo yamushimiye ikinaka ngo hariya ngo nguriya muntu ngo aramuhenze umuhungu ngo ahenze umukobwa umva nyine muri societe nyine bibaho umuhungu ngo ahenze umukobwa ahandi naho kundi bukwe umukobwa ahenze umuhungu ariko mu by'ukuri ibanga ntaguciriyemo
hari ahantu nigeze kwinjira mbona bashize akabamanitse akantu agataburo kanditseko ngo icyo nagukundiye nico batazi ngo bizobagora gutahura urumva sibyo se nivyo rero biba vyabacanze barazi yo muntu igasura so rero hari n'igihe kindi gishika ugasanga wa muntu washimye amatayi n'ingeso nziza arazifite n'imico myiza akaba anayifite ariko yabyara rimwe gusa ibere wahora uvuga ati je amabere ndayakunda ugasanga umwana amwonkeza mu kwaha urumva ugasanga yanda igene na musigitanda ugasanga akana urakonsa uryamye ku gitanda kicaye hasi y'igitanda ugasanga yanda imwe wamukundira ngo ni 0 ugasanga mu by'ukuri yanda asigaye yicara ikagarukira ku bibero noneho rwa rukundo wakunda y'amatayi yiwe ukaca rugenda rugabanuka ni hahandi usanga utangira gushanga twa dukobwa kandi natwo turahari noneho tuzi no kwicuruza fresh tuzi kurambagiriza tuzi no gutambuka neza n'amatayi tuyafite no gutereka amaso noneho bamwe bakamata se uriya mukobwa yamukurikiranye hiki ko afite umugore mwiza wasanga ni kwa kutanyurwa n'akantu ko kutanyurwa nako ubwo banyugwe unyugwe n'umugore wawe unyugwe n'urugo rwawe ni urugo rwawe ni uzarugira rwiza nta muntu avuye hanze aturutse hanze azagira urugo rwiza kandi rego ubunye ibintu byaroroshe umugore naho yabyaye 3 5 aja muri gym we muri hirayo ya sport aje muri gym umuhiyoreje ashobora kwisubiramo namwe numva batanga karorero ati raba nka ntuze ketchup yonse abana 3 yavyariye abana 3 rimwe urumva nawe yari yaravyibusha ariko bumubonye bize neza rero oriyo yo kuja kuvuga ngo reka niyumvire babandi ahubwo iyumvira ico wokora kugira madama ahinduke asubira mbere kwa kundi wari wize uko umushaka ubona ariko guys nta mugore muzonka ameze nk'umugore wawe ntawe musezere urumva nta kunyera mihangane cyane ukongosha byarabaye imihangane reka dusoze nshuti bakunzi ba GCM family mureke tubashimire cyane tubikure ku mutima muri ab'ingenzi ariko nanone turacyabashaka mushyire comment kuri kino kiganiro mutubwire uko mwabibonye n'ibyo mushaka ko twakongeramo ubwo ni inyunganizi turi kubasaba kandi subscribe abashyashya hano hari urubuga runini iki cyumba buri wese yatera intebe aho ashaka nakandi subscribe ze yicare nakandi subscribe yicare kuko tubafitiye byinshi cyane by'ingenzi kandi bazajya bungukiramo inama nabo kandi nabo ubwabo niba hari ubuhamya bafite basangiza bahawe ikaze rero nizimye mu magambo turabashimiye thank you so much chef naturashimiye ciao ciao ibiganiro nakagaruka hasta la vista